amin Allahumma amin Allahumma. Mari doa mulia sampean mutik kajubuk mutik kembang tecekaki ke kuburan jubuk arah apa maero tecekaki pulan kanjing nabi atau mantabang kiban kuburan setempone eseksa bi kanjing nabi pak makon sahabat bi jaridatil hadara kalaban butombuan piru kalaban papanakor masih ki odi eseba teti dua pahit tecekaki bi kanjing nabi napa guna kanjing nabi la allahumma ayyu khaffifa ma lam yaybasa selama cek riaki tak kering maka sesek sailum kubur paringan bi Allah karena saya tumbuh ni bekal maca tasbih Allah ya tas kuburan makanya orang lambak mun nyelase ni kepahit tecekaki makin ni kebek elang nyelase makin ni kebek tada hadirin mangkana tore malam Jumat seminggu sekalian masa tak bisa nyelase kau lebih najudan menterbiasa ki bopotrana bu ki bopotrana sehingga ketika sampean setubu dan bi potran sampean itu oro lambang ko bimbu pun malam Jumat iki bakata ngembang satita ngembuk mate akhir ring potran sampean bekal nyari sampean ien tadi ko kubur nah insyaallah mun la ilmu kubur erbu sada kain maca ki tahlil kirimi kenjaran cek ko batir semate ni ka bekal selamat Allahumma tadi mangken nika hadratil marhum sedaya jadi sesepuh Bani Pulidin semangkin ia kholika dinto selamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala bekal bacer sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala bekal deti orang teka hajat sareng ajunan Allah sampean seodi satu aki orang tua mantir sekak dinto bedana amin Allahumma amin Allahumma malah orang atu aki ring tua nikah hadirin salah ring tua na selamat nak foto satu aki ring tua ni Allah rizkine pegempang iya mongkor amin mon tak atu aki